Ki khubor ka Batesi TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kalong kasngi kebansa akan mau ya kasnong ngunrau namar hak kat nyotrik ujilio arajar arpusan la pli ka sub center hapo ka kasnong ke bagi pat ba la angnot la kumba arpotli kisnam ya ka sub center la pli do MLA jongaran Nicol constituency wa Pius Marwen ringkat ke jinan lang deputy commissioner ka South West Khasi Hills district uba B Maulong WDC ba LT Taryang district health and medical officer ka South West Khasi Hills Dr FR Lartang kinong tuloy katanat kakoy kakya bagi pait ba ng sosnong. Yaga ni ka sub center lashna haka jingnot kabakot sarbusan laktam de ka VHC jong ka ngunraw e limbaga scheme PMAB HIM NHM jong usnem arajar arpuwe arajar arpuar. Kuman chupintip hang ni baga ni ka sub center kan kedop bikisan ligisnong gibakintop igisnong ngunraw rang jadong kem simplang mauli berkisnong maular. Bahkan juga si yang terik yang kenai Jun arajar atusan ini nak beli ya ketika subsenta hapok kesnong merah. Posnem benyo ya kaneka subsenta dina kaneka jongaru adin bangayo ya tuka memorandum ke joki kacing angnot ke joki ngatakan mau bayangi ni padawa kiwi ki berta dari kepak pongsan abang ngatakan mau ni kacing wan dekat lang adin banga job election kacing wan dekat lang mga batu lead Dr. Rudan Kuparoy speaker atau kapor memorandum kapal PI ini kadai kawai kalenti kapaan kadai ka subsenta di hadin san tuli kisna bro abuli mata kasini kumul awlong kasulok tu abha di kasubsenta ru nilayo berpendap dan nilayo berpilih mengai ya ka jungkulai syaka sorka joka media Menteri Lampak Dungi sekolah sama ke jingalam ke Dungi kemudian yang kene grup yang kene I ngairu ya ke cikulai syaka siam office ba jin I permission ke Dungi kemudian bangiyo Bentley yang kene kasop sita tinggal semua ke jin I play saya health minister Dungi ngalih ya kendo I bangai tu ya tarik yang bangang hamlai Menteri Pinang ya cikmat ya kakang sehingga I play ya kecing prestom bejogi baca kecing ailas ini bentlino ya kene kasop sentar kumba pila omane bala pendep ya kene la hamslam de kecing angur bejogi lano banjok bentlino nangba kene kasop sentar kan longo kecing rekam kapapura di kumba kilokran ibasa khamat ibala maithang yaitu idisi jongi hang kakwat kekhia Dr. FR Latang ilabatai sepang ketika tikia sepang lejendon minum ketika subsenta hoi adin bagi lapli ni suku resedang don ketika cingduna hangnya hangkai kita ingin ya trailang mau lalu ke bos nong lalu ke bos juga dia macam office lalu ke state nama kita hangnya ibapet nanti dengan state lu bayar don lang kum iba kum jempung net kemudian punya trailang dah ketin hi borok kawai ngai I bernapai haki buat tiba mentah kacing don jom kisop sental kalau kacing kerku kabakau yang kinong song hampam ni kiba duk kiba sup kiba mla lese benpak sumar syaki jaka kiba jingai buat idon ke PSC hapo orang thong dan nang ne hapo orang thong mat kacing jingai kalau haki khatsau khatsan kilometer
kamdai ka busuk penyakit kejat lada ngilek ka kali ru kalak ta de ka jingdan jo ka sop sentar ne kalau ka jingker khu ya ki nong snong habang ngalek jungo ni don sop sentar di keleng-keleng di jaga ko ka konsumsi habang ngaru ki sop sentar boy akipor muswa ni kubur ya ka jingdan jo sop sentar lese ka jingtre kamdai ya pa Andre habang ya phai ha kene kapor ka pamanta na kalian kasorka na kalian katnat jong kapot ka kya ka health department kala sya apa mali jmo eki sop sentar undon weu ka sop sentar ka ba khantala ki sop sentar ka ba kinong tre jo kapot ka kya kinon amtu ka dawai ka shin kidon bale thau chini bale thau bipi ha kanu kapor kamot kidon amtu apa tre kampura bengit skam bahadin ke cingkli ya kani ka sop sentaru kan long kum kiwi ki sop sentar kum bangai thu menta ba kani ka sop sentar den bangi la pli kalau ba niyo bershim dawai na kani ka sop sentar niyo berthau sini thau bipi ha kani ka sop sentar wat kilong kemiru iba armet ila berwan kha ha kani ka sop sentar kha kumbang i kwi ki sop sentar kumut ba kalau long ta dewat hanel kilong kemi iba pengteng pihak balik syaram thong syaram mokrwat ane silong Andre hane apo sop sentaru pila berwan kha kun ki jopi kata kadi gacing mentoi gacing don jom kadi ka sop sentar apo kasnong ki jopi di kumbang ala ong mane wat ni supo hadin bagi lapli don tagi lese di cingduna ninya tristom ben penbit penbiang kumbang ka sokahi kejimbo ya ka sop sentar ben ai kata keji sakri ka bapura na kanta mapi inong song ki bapang ki pasitom ki ba isuko hakni ka jok ki po ki bamenta keji pang keji stom ajan mahaman la pawi ubreu la ngile cho doktor ko niyo ek tak rituat mo idon hawa ka jong kata keji pang ben isuko la ka ni khamshim dawai ngimdon haka fat ka khia kamot ngimhun mun simbreu ni ju ong ka ketin Niju ong ya tintin lada ngidon makna kaspak kapau lada ngidon makna kajingdon kajingem lada ngidon makna kimar kimata hendrei lada ngi khandon hakamet kapakia don makna kitaru ngimun suk mesin kaba kongsanhi kubangi jukren mo hakajingem dungi kibreu kabangi kendo punmo pilong pisat piklan ya kata kade kaba kongsan hakajing im kajungi kade ka sop sentar kandai kaba pisutu pakla kade kajong kasarka barang ko ngi sutu pakla kano kaba ai kasarka kabut ni po tan por bapli la shai pat hiwan ben kawang mau ben pat yet ho dak hakade ka sop sentar kabala airong itna paham ta kade ka sop sentar roy kedai ka property juga sokar dai kedai ka jopi nim dai ben soto pakla kedai ka bentak ka jopi denga terpa ba sobha hadian bagi laya peli sumarba nim kwa ba hadian bagi la peli ba la shai lesni kamut ba ngaju i ba kano ka ma ka sokar hadian bagi la peli hadian sisni asni kiwan berkerjot dan bertahan ikan ba kedai ka sokar le ayu kadai katiar ke jopi kadai ka yen ke jopi kadai ka jaka sumar ke jopi tinga terpat yaki nong song hi baro kawe de kumbang ila omene adin ke jipli next camp bagi staff kin sadon ne ki jinon kambaro tin sale na kalian ka health department habe dei ber pecing tembiang ya ka bapura habe dei bakene ka sop sentar apo kene ka semua jopi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.